okwihaho emihingo akuguza enyama kirangirire omuri kiiko kitamiranye omwebazyo eki nikyo kuba omuri FortPortal na Kabarole. Turore guidelines ezo zakora zita. That's number 1. Number 2, tukataskinga ba experts bitu bano ba technical people batandika kustadinga ba working out engenderwaho ezikusobora kurabamu kandi kimburaho niki enyama. Emihingo eji nizira ombwire bwanyu kubarukaho endwara yenjwa omyanya etari emunemwe. Nitwetaga abantu tubinyomoraba mwine ensonga zikusana zita mu stakeholder bajjo mweterane mutungo obwebembezi obugumire obutusobora kubankinga on no bibyone bikozirwe abahirwe obujinanzi bo bongire babashaba okuratira ebi bitirweho enyama ababaji bene kukibagira omwanya gumwe. Buno buzibu genda bugazi wanga wano tukunganye nga abasuubuzi ne tuleme kwerabira nti mulimu n'abalunzi ate nga abalunzi tulabika tuli bangi. Chairman n'abataka bakimanyire ente ejo ni wadutuzira kando borahe barha yente etali yawe kakubegwaho ekizibu tukajikwata niwo ramanya obuhabuzo kubahereza ntwenda mube organized with association ninga task force ayanyu kabakinjaji amakoraga gasha kwa Jonan Singwere.